Bizning kuzgi urib yurishlar bitgandan so'ng sportchilarimiz endi sport qurilmalariga kelib, o'zlarining yaratgan sport turlari bilan tog'dan nag'roq shug'ullana boshladilar. Bizning Tatar kurashi endi ko'z o'ngida o'zimizning kurashimiz bor, o'zimizning tilimiz bor. Mana bu kurash ayrimcha ayrilib turadi, chunki bunda komandaga qarshi kurashadi. Yigirmi komanda her ülke ağırlığında en güçlü güreşçiler. İrler arasında Federatsiya Kuboguna güreş yarışları her vakittagıça zor kızıksını uyattı. Beride sportçular şahsi ko'rsatkich üçün güne tugul, öz rayonları donun yoklağı üçünde bil oluşa. Kagidelari boyunca bu yarışta her bir rayondan 18 yaşı tolğanına jigitler ikişer yigit güreş alağında jigitler bizden bunda şaktı. Bunlar birinci etapına aytib öz yaşlarında jеңүүгө erişken kişiler. 17-18 yaşlıklar bir atlanık. Bunalarning ko'bisi rayonning jiyilma komandasına kelip kirdi. Hem bunda çıkış yapıyorlar. Ülkenler arasında bizning yarış negizde 19 yaştan ülkenler arasında var. Sportçularga gana tugul, hükümdarlarga da ciddi ihtibar berilä. Tomaşaçılar, trenerlar, komanda vekilleri korap turganda sınatırga yaramay. Yarıştan yarışka ustalıkların arttırırga tırışalar. Eligini Elmet komandasını jеңip çıkardık. Bek güçlü güreş buldu. Bek dostoyni güreşçiler, Elmetler. Allah'a şükür jеңip çıktık. Şotda 5-6 bilen jеңdik. Alda bizni kötü Şallı komandası, lider komandalar. Чистай komandası var anda, тоже lider komanda. Beşer rayonu bir krok öttü. 13-14 bin halk bile zor şehirlerini öttü. Benim de gelişene kadar bir kurbanım var şimdi. Şirayın derslerim, şirayındadan büyük oturğuna çıkış yapıyorlar. Şuna göre şişe şimdiden bugün indi bütün tenim canım bile alarışını balite oturacak. Federatsiya Kubogu vaqtında Qoys rayonda güreş üsüşünün ne derecede buluğun açıklarga mümkün. Komanda sastavında 1-2 usta güreşçi buluğuna az. Kim degende yortu komanda doimilikni soqlap kelerge tiyiş. Yarışlar bir kızı var. Bu bitinde bizim yarışlarda ayırmalı olarak komanda güreşi. Yarışalatып aytganda indi stenka na stenka bulandı. Komandalar bek әзірлікті келгендер. Енді bizim lider komanda şol Elmet, Şallı, Kazan, Layış komandaları. Ağırlıkları paka bulmadı birinci aylanışta. Mınaka ikinci aylanışta indi kişilik komandalar bir meselege başlıyor. Anda oje güreş kızana kıza barışlar. Andan bir yıl özünçəligi şunda birinci etapı 11 türlü ölçev ağırlığında ötkəriler. Bu birinciden güçlü komandalarga kimden güreşleri köp komandаны kengirek itip alıp gelirge, köbrek kişini tartırga mümkünlikler bilse. İkinciden indi tigi slabırak komandalarga indi 11 kişini diyor koca ağır. Eybet güreşeyinde bizim yigitimiz ağır bista 70 kiloda, 75'te eybet güreşeler yigitler. Buna bizim 80 kiloda bir eybet güreşimiz kilo almadı hem 90 kiloda avarap gitu sebepli bir güreşimiz kilo almadı bu yarışlarga. Biz büyük ümitlenip gelgendik ve komanda bilen girdik. Ama lakin Baltaş komandası bilen tigiz barganda 4'e 4 bilen tigiz varganda bizim yigit tutturib Baltaş komandası üstün çıktı bizden. Yarış paka bir kiskin bara. Etik şuluk Çistay, şuluk Arşa, şuluk Baltaş, şuluk Kukmara, şuluk Mamadış, ondan sonra Kazan rayonları. Bir yakşı hazırlık bile kelgenler, buna jirebeni çık doğru kelip, qaysı komandalar bizden birinçilikni aldağı urunlarına. Bunda bizdeki şahsi tugil, komanda arasında yarış var.
Bunun üstünlük yakları da köp. Tege karşılıklı yakları da var. Balalar 5 yaşlıklarda var, 6 yaşlıklar, men studentlarda var, mende yaş ösmürlerde var. Şuna göre men uylawımça kichkinadan başlara kerak. Mana bala vaqtdan 5 yaşdan başlasang, ul tege qona singadi deb aytasim kela balaning ol shunday понятие bilan o'sa, kurash. Bizning ministrlikda ayrim programma bor. Onun negizinde biz federatsiya bilan bik motor ishlar olib boramiz. Rayonlarga kirimlar bo'lib beramiz. Yarışlar o'tkazamiz. Umuman zo'r ishlar boshqariladi. İşlerimiz ko'p. Hali bu Tatar kurashin bizning maktablarda jayillarga kerak. Mana u yo'nalishda balkim endi 5-chi fizkultura darsi etib o'tkazib, darslardan so'ng olib qolib, fizkultura o'quvchilarga üstlenme to'lovlar bildirib, ularni mana kurashlarni yaratib, ana maktablarda boshlara kerak. Bizde bik zor mümkünlükler var zaten kurashda. Bizning yubileyniy sport kompleksi var. Anda bizning Tatarcha kurash maktabi ishlaydi. Aning mana yetakchisi Rustam Azich bik zor ulushini kiritaydi bu kurashni ko'tarishda. Hamda bizning endi yangi zo'r sport zali ochiladi, anda da Tatarcha kurash seksiyasi ochiladi. Hem bizde indi balalar yarış maktabi ishlaydi. Yarış maktabında Bilbao kurashi bo'yicha ko'p trenerlar bu Tatar kurashi bilan birlikda ish olib boralar. Aldagi kunlarda bu ishlari bo'lar deb ishonib qolamiz. Tatariston kurash federatsiyasi da әлеге yo'nalishda jiddiy ish olib bora. Har kun deyarlik respublika bo'yicha o'rinlarga borib, kurashning bugungi hali o'rganiladi. Trenerlar shug'ullanuvchi uchun shortlar bilan tanishuv boshqariladi. Federatsiyaning tip maqsadi konkurensiyani durust etib uyushtirishga kerak. Mana shuning uchun bizga qattiqlashamiz. Sudyalar bilan mana shu munosabat etib ishlaymiz. Ondan so'ng bizning bu yarışlar bulardan to'sh respublikaning 10 kalendar yarışından to'sh bultir uzgan yil bizning o'tdi 260 yarış. Ondan so'ng bir joyga ko'p musobaqalar. Aytasim ki yil davomida bizning shu kurash yarışlari sikl bo'lib kirgan, bu shulay davom etadi. Tatariston Rossiya chempionatlari Musa Jalil turniri bilan bir ratdan federatsiya kubogida kurash kalendarida o'z o'rnini topdi. O'zini hurmat etgan har sportchi kurash saroyina kelib, tug'ib o'sgan yoki hozirgi vaqtda shug'ullana turgan rayoni uchun so'nggi sekundlarga qadar kurashadi. Bir-biringni podдержать etishga kerak. Mana bunda durustini aytganda bir yoqdan komandli kurash, u nechikdir qiziqroq deb aytaymisan, ko'ngilliroq. Bunda tege o'zingiz ko'rib turasiz endi, tege har birisi uchun tovush bitirib, bale etib o'tiralar butunisi. Komanda arasında kurash bit keskin bara 28 eng kuchli komanda kelgan respublikaning keskin kurash baramida Aloyish, Sholli, Tlashi, Ko'kmara, Mamadash komandalari, Boltash komandalari bek kuchli komandalar jing'oyga yovlar deb umidlanib qolamiz. Har bir o'sha o'rinda kuchli kurashchi bo'lishi muhim. Qay bir komandalarda avur o'shavda yo'q, qay bir komandalarda jing'oy o'shavda. Bunda endi tegiz olib borgandagina rayonda endi kurashchilarning ko'p bo'luvi ham ana so'ylab olib bo'lgandagina bu komandalar yarışında jingib bo'ladi. Bu shunga ko'ra o'zishalik yarış.
җитәкчеләре милли төребезгә җитди игътибар биргән командалар мактау пьедесталының иң югары баскычына күтәрелде. Турнир нәтиҗәләре буенча беренче урында Лоеш, 2дә Чаллы вәкилләре, 3дә Балташ командасы урнашты. Ошо 11 листа җиңгән кеше бер төрле бүләк алачак. Беренче урынны алган 50 мең күләмендә акчалата. Икенче урынны алган команда 40 мең, һәрбер команда чилен алачак. Өченче урынны алган команда 30 мең күләмендә акчалата премиялар белән бүләкләнәчәк. Бүләкләр белән. Күптән ынтылган элеккеге яңалык инде бу. Моның белән элек цирк бинасында буладыр шундый ярышлар, мин менә Теләчедә эшләгәндә мин уйлыйм инде бу бик дәрәҗәле көрәш. Без Теләче районы белән бу моны бит инде стенка на стенка дип сөйләшәбез, белән атканыбыз бар, шуңа күрә нәрсә икәнен мин аның беләм, аның өчен әзерләнергә кирәк, һәрбер үлчәүдә әзерләнергә кирәк. Монда инде теге бер ике үлчәү белән генә булмый бит, монда һәрбер үлчәү чыга шул районга каршы менә үзара көрәшәләр. Шуңа күрә мин саныйм, бу ярыш районның көрәшкә карашын күрсәтә дип. Елны менә бу Муса Җәлил турнирында 5 авырлык үлчәвендә 5-се дә безнең беренче урынны алдылар. Әле республикада андый дәрәҗәгә җиткән команда юк бу сәтендә. Ну, менә хәзер безнең әйтергә кирәк инде шундый переходной период дип әйтик инде. Яшьләр чыгып килә керегенә, алар инде производствода эшкә, бүтән эшләргә күчү сәбәпле әле безгә команданы ныгытырга кирәк, алда көннәрдә күп эшләргә калалы безгә, бик күп эшләргә кирәк команданы республика дәрәҗәсендә призлы урыннарга алып чыгу өчен. Инде безнең ноябрь азагында Алла бирсә Татарстан чемпионаты ярышлары була. Аның алдыннан көрәшләргә үзләренең сынап карау, үзләренең әзерлекләрен тикшереп карарга бер дигән мөмкинлек. Киләсе тапшыруда без сезне елның иң төп көрәш вакыйгасы Татарстан чемпионаты нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Татар көрәше ул татар милләте өчен, ул татар теле кебек. Biz күз алдына да китер алмыйбыз. Үзебезнең яраткан милли бәйрәм Сабан туйны, аны көрәштән башка, ат чабышыннан башка күз алдына да китереп булмый. Барыбыз да белә, Сабан туйның үзәгендә көрәшчеләр көрәшә, батыр билгеләнмичә Сабан туй таралмый. Менә шуңа күрә ул безнең телебез бик якын гореф-гадәтебез һәм спорт түренә түгел, ул безнең тарихыбыз һәм ул безнең киләчәгебез.